I čao ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Samo da nađemo Survival. Evo. Sad ćemo ovo sačekati. Evo na ovom svijetu ćemo igrati. Ili stvari da napravimo novi. Napravit ćemo novi. Zvat će se Annex New World. Create New World. Sad idemo. Ajde. Ćemo drvo. Makar jedno. Čuo sam ovcu. To će nam mnogo služiti za danje radova. Na primjer oko vune. Izvinite što sam se malo krenula. Još ovo. Gdje sam čuo ovcu? Idemo vamo. Trebat ćemo selo ovih nekoliko epizoda. Sam malo. Sad da nešto vidim. Evo idemo dalje. Šta? Aha, ovo je kraj. Ipak nije. Čekaj. Da uzmemo ovo. Znači tu. I sad vamo. Negdje sam čuo ovcom, ne. Čuo sam je, ali ne. Tamo je šuma velikačka. Tako da... Idemo dalje. Ovdje negdje ćemo se naseliti, a tamo je ravnica malo. U budućim epizodima ćemo skupiti sve životinje koje nađemo tu. Krave. Prvo ćemo krave, pa ćemo onda naći ovce. Evo ovdje. Možemo ovdje. Mushroom. Sad ćemo napraviti... Jedan, dva. Jedan. Treba će nam to. I tu. Sad ćemo malo iskopati kamen. Ja ću zaustaviti dok iskopam makar stek. I evo ga, ja sam iskopao 54 komada. Malo nam je još 10 komada do, ne znam ti nije, do steka. Ako se orijentišem prema tamo, tamo će nešto biti.
Ovdje ćemo se nastaviti. Pa, znači... Ovca. Jedna, dvije, ima i treća. Dvije ovce, okej. Pa, hajde, čao.